Ha urut ag am na nolig a ha riatanach na ma bheachsa ag cydíniad iad a bhárst agus sé sin crackers na nolig agus ha tra fidista agus súri giano is stay ac a pein mar sin ha mis dul health in uif cymryd a níisiwad a clech ag rolicin karst agus cydech paper ar sam presentin. Mar sin ha mi dul a hóisiach ag lís a seo ha mi dul a jarig kerst chearnach van na paper acam a ha me jichid ichid I dún túf agus me fichid kietimitir I de dúf ile. Agus ha I de bhárstacham ha na kietimitir an na hens ha sinna gíisi os ha oes a chin handi. Agus ha mi dul ianú na gamer sin ní mi ferri le cydech me nu ar sa viat. Nes ha bekan viatach ag am di dhéanú an na heos. Ha sintal chuteach tíidech an cumich kerst agus an colas kerst a thorsteidir chrackad I ceann hail. Siach seo an dhéanú a chanil le riatanach a chamis is mundi gebíacha. Mar sin ag gach túf ha mi dul a dhéanú leine 2 centimetrin is stay mar sin ha mi 2 centimetr is stay seo. Tíidech a clechcaig pad paper, mi tíidech dul a clechcaig pencil agus leine dhéanú. Snúrs na díist 2 centimetrin ile agus leine díidech sias an na hen. Sa mi dul a dhéanú núrút I a dúhile. Mar sin 2 stay van dúh. Niste híisiú go bhfuil leine iad gach túh hias an na hen agus ha mi dul a chlechcaig is scían agus díidech van leine sin gan na leine ile díidech thulasach a centimetr na mar sin ha mi dul a dhéanú leine díidech tar sin éitere a fácail go leabhar go bhúlach. Agus inan I leis a díiste go bhain a fácail stach a centimetr iad gach túh. Ní mé núrút an na hen san nuair sin a dearafrút I de chearst chearnach éile acham san nuair sin bí mé déisiil ar san an nárút. Agus ha mi déisiil inist ar san an rolla charst a chud dis agus ha mi dul chud teipbéid agus sé teip dathúfacha ha seo. Ha mi géirí pís a ha díidech man núnait dí sé rolla héin. Agus inist stocha a fís is cutramiche in snap mar cibíag in pís a hat al dhéanamh fuaim. Sa mi dul chur sin tron rolla agus a clechcaig díidech teip afisteach. Pieswick tape. Sa mi dul ga stickig ag na túfan an seo. Nes teandáim ma'n smúnjin iad na rútainna ha mi dul a chuid na bhrain. Mar sin ha mi smúnjin go bhfuil crú na dhí na chéil as a thula crackers, mar sin ha paper ac am na hea. Ha mi ag gearach pís paper siata mór go leabhar gan déite Michael ceann. A mi dul a fascaig seo inist. Díanú cíndeach go bhfuil tíondí chéile. Céime ha. Sa mi fácail sin I cydéidech. Sin an tape. Nist ha mi dul iadach seo ba ún dúh gan dúhile. Sa mi'n dáchas go bí an uair sin an an dói colas crún acam. Seo, ní sin rá gan a bhil. Sin go má colach dí crún. Gléibh am a ha. Nist san dáfís a chealcálaach ha pís teip acam, dathúfacha díist. Agus ha mi tíidech dul chur sin stay. I dún túh, sias I dún túh. Agus an uair sin seo a chuirtíé. Agus bachár an uair sin. Go déit dathúf cálaach. Gléibh am a ha. Tíidech rútbig skiplach ag dhéanú. Agus sin inist an grún. Ma hen sin I chiatrút ma ha. Cuirí mi fach go lábhach agus crún as gach cracker, colarí present, balún an fer agus síalcáil bhrisil san éile. Nist ha néimi ach tíidech an dúnachs, mar sin mi dul gain in teip díist. Agus ha mi géirí pís fata inist, fat ú dúhie, mar sin. Ha, weet bij mullig je. Agus an nóir sin ha mi dul ga fascaigh man gúirst
idir rolla cháist agus an nóir sin a fís seo go deach. Agus tíideach go sticeigh síos. Na héint, ní mé cíndeach go bhfuil sin úlaigh iad sticeigh. Agus i deireadh rút gan chreacar éile. Agus a rút mé edrych díireach ar sin críocha chudáda agus an cúmal dúnte sé bhripan is ha písan de riban acham an na heal. Neist a mé dul chleach go dtí hacham sé balúna hastai sin mar sin chleach go mí deirech sans go bhí fís acham dé hastai na bhrain. Rút a hachas nach mé aine bhí deanú na crackers acu héin sé go burigút. Présent sa bí, gift sa bí a chud a sa bhí ein rút a gynne réicreach eit gach duine as nóir sin díireach chleach riban eitar jaalichte sans go féichú. Cóléise ha gach cracker. Neist sin dísel agus lei sin réile. Ára dúir seo ar sin na síl a cháirichaich. Snóir sin bhí díinead na nolaigh ar sin na naflina acin a fás sa garig. Gúta sé scéitachaich sa bí a chuiread a seo fiús tagiche na sían sa bí ne enam gúne a scríbagéad le peann ne le paint. Rút sa bí a thugrasú. Sa de chearstcháilach fiús le paper plain down sa nóir sin ripan na glitter na rútacin. Agus sinad, déisiil me ha, crackers sáiríte a cha dhéanúigh an taí le giftigh an sáiríte na brain, díach déisiil ar sin na chuidead barst.